Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko nanatuyang. Ay, di nakaw-awagan itinana, kwaraw. Ha? Sanak abakay, tapno awagan naki din itinana, ha? Nanatuyang. Di nakawagan itinana kunanay. Angam nana. May kaulitan na pailang. Di nakawagan itinana kunak, kasanak abakay. Kutanya nga ro tiyawag ko kada kayaw. Tuyang kadilatan. Manang tiyawag mo kanya. Yay. Manang kwaraw. Ulitak manan, sa anak abakal. Yay. Gusto mo na iti panagunguot kanyak ni nanatuyang itayan, teng. Taapay, kwarog. Gaputay nawagak iti nana. Unan tay, manang kano ti kayat na iawag ko kinkwana. Gaputa saan kanumot abakay. Ay, unayan ni Marituyang. Damdamagak lang no papanan na. Nagungat kitdain. Ala, bye-bye amon, kwarog. Si kalatan ti mangawat kan ni Nanam Atuyang. Amumeten ti ugali na. Anong kita ablusa tuyang? Saan ablusa day to'y badong? Ignorante ka talaga. Anya nga ignorante? Katwan may crop top day to'y badong crop top. Anya? Sigurado, maibagay day to'y kanya. Gaputa sexy. Ay! Siksi? Siksi sa asawang musika. Katwan may sa anak analukmag, iso a sexy. Wine, saan ka nalukmag? Ang kastaunay may tikinakot tumaw. Dinakman kontra-kontraan. Biyag ko day tawi, iso a dinak kontraan, badaw. Lola Toyang? Asinaw ti akin anaken ka, Ni inyang Lola. Dinak-awagan iti lola, si Kang Ubeng. Ha? Denggam anaimbag ti bagak si Kang Ubeng. Dinak-awagan iti lola. Saan ka di? Lola kayo? Kapunta bakit kayon? Akas laki ni Lola Akwanang? Ay sana ka bakal! Kayat mo ka day tabautin ka, ha? Saan Lola? Nita, bautin ka man langan si Kang Ubeng. Imbagak lang arudan dinak-awagan iti lola. Ta saan ka kapindanaw? Nawata na! Wen! Sige! Ti marayan. Hay, makapasurun dagita akaaruba. No saan alula, nana, kung kunada kiding kanyak. Ha! Makapashoot out! Nay, apay nga agsangsangit ka, girlay. Lola! Apay, ada ka din nasakit kan ka. Awan, Lola! Ngaman niya. Inong tanak nga minjemay sa Lola. Ha? Apay, ada aya inaramid mo amaday. Kwa nga min Lola. Inawagak lang Lola. Kat ko na nabautan nak. Anya, asino ka di alola ti ibagbagam? Ijaka mo Lola. Daydani, umayan jay Lola. Mapana ko naglamang. Ay saan? Di marituyang maday ta. Girlie, di kag lamag. Ala umay ka. Saklutan ka. Dito'y gayam tinagawidan day Kang Ubeng, Wan maray. Apukok ni girlay, apay. Anya? Anak ti kaanakak. Si kagayam ti kabuteng na. Sorwam day Kang Ubeng marikwanang. Dinak-awagan iti lola. Nay, apay ngay maray. Kano nagmayat tirik na no adda ti apukaw. Ay kat para kan ka lang, Ngamain sa balikan niya.
Di ka nga rod agungot-ungot akasta Kasanaw, masurunak iti dayta nga apukaw. Ala, pasensya kan maray. Ngamin, ubing dayto, ikat di na amaw. Husto, hindi kan agung-ungutan Mabuta ang to'y apukaw. Sabaliak nga may no siyak ti makapungtaw. Talaga akayat ko nga irwar amain apong totkaw. Huston ko nakmat. Ang mga no nakarkaro, bumakit ka, no agung-ungat ka. Wan, maray. Ang mga no kumarkaron to, ti panagkulbot day tarupam. No kanayon ka nga agung-ungat. Mala, pumanaw kan. Ang mga no ad-adapay nga agbutang kan ka, day to'y apukaw. Ay, anyan ni Marituyang. Apay ka de, Maray. Tila pagpupungtutan na. Inawagan laang ni Girlie iti lula, kat kastauna iti ugungot nan. Ay, unayan ni Marituyang. Awan gayam ti pakawanan na no maipapan iti dayta. Kas idi na minsan. Is-istoryahan ni Kwarog akas taunay ti pungtot ni Marituyang kenkwana. Gapo iti panangawag na kenkwana iti nana. Kat, anya kanungay ti kayat na amayawag kenkwana. Manang kano, Marituyang. Manang. Anya? Ay, wen, Mare. Iso akas taunay ti katawan ni Kwarog. Ang binagaak, adi na kuman ulitan. Ay, wen ta nakarkaron to nga agungot kenkwana ni Marituyang. Siguro, idararamidan da day tabadom, nagkurang da ititila. Iso akas talangan tinaramid na. Ignoranti ka kit di talaga asi ka ba dong? Anya, ignorante. Ha! Na, apay nga katawa ka? Ay, tuyang aya. Di mo man ipapilit ikasta nga isuot. Sana may bagay king ka. Di mo kit di amo ti uso ita? Ay, amok mo ti uso Ngam di mo magbagay ti makiusaw. Anya? Iso may. Iso nga la. Hingga kayo din nagsukat, tamapantay di bangkag. Adda pa panak. Papanaman na ya. Mapan ka makiapa, kasta ka day. Ay saan? Ay natuyang, agpanunot ka mamay. Indanon da kanyak, tinaramid mo. Akas taunay, ti panangungungit mo, iji anak ti kaanakan ni Mari Juanang. Gaputay inawagan na kalangit ti Lula, inungong tamad. Jak nga rod kaya ti maawagan iti lula. Alawoy nain, di mo kaya ti maawagan iti Lula. Tuyang yang aruday, tiyawag daking ka. Ano ka din titawan niyaw, nana? 35 ti taon ko, Kwarog. Iso adinak awag-awagan iti nana. 35 ka now? Katwan mo, apay! Ay, kwa. Damdamagak laang. Talaga ka di apagpungpungtutan nak, Kwarog. Ha? Ulitam ka di pa iti mangawag kanyak iti nana. Ay, sorry, nana. Ay, sti manang. Ay, sti ading. Nalipatak ngamin. Sorry talaga, manang. Marituyang, papanam ka day? Agudong akmaray. Agudong ka akas tatibadong? Nay, apay kaday maray. Ay, awan, Maray. Amok ti adda di ta panunot mo, Maribanang. Angam talaga kasta. No kabaalam makiusaw, ay kataramidum nang runa no maibagay kan ka. Ngam no san maibagay kan ka, ay nasanan. Ha? Wunmot maray, kitkitaan ka kat ay saus. Awan saan maibagay kan ka ti kastaw. Duster laeng ti maibagay kan ka. Wun maray, tanay, nalukmag ka mga minaon. Kun madlaw bakit kan. Ay wan, Jack ilibak abak takon, Maray. Saan akasla dagiti daddo madita? At 35 lakano titaunda. Idintaw tamaki tamot anak kulkulbut dan.
Ay, wan, maray. Ada, dagiti daddo maakas taunay ti pungtot da, no maibaga abaket da, wano addan idadda. Ipapilit da pa iti agpaubeng. Ang awan latta ti pakaidumaan ti itsura da. Ay, sige, maray. Mapanakaw. Ah. Anyan ni Marituyang. Inuubing metan ti panunot na. Nagasat dagiti dadtumaan niya, Maray. Ag senyor dan ang napiksada pay laeng. Kan, adda pay social pension da. Wen nga rod Maray, no siyak. Manupay laeng atawon ti urayan. Ay, uray siyak, Maray. Ni Marituyang, kasla mabalinan. Ay wen Maray, may sa tawon laeng mat. Iso ang mabalinan arugyan nga isagana dagiti requirements na. Oh, di ibagamtukan kwa na, Maray. Jakla kayat ti maungtan. Day tangarod kat. Uray kayat ta at tulungan ang mga naisumat ti pakadadael ang ti panaggagayam tayo. Wen nga rod Maray, no daduma. Masurunak pa yun kan kuana. Ay, anyan nga agpayso. Ay, awan maaramidan tayo. Datayo latan ati mang paspasensya kan kuana. Natuyang, seryoso akiti da ito yadamagak kada kayo ita. Oh, anya manunday ta. Mano nga minayang agpaiso ti tahon niyaw. 35 nga road. Ipilit na. Na, apayakas ta ti jarma, kwaraw. Jagpaiso nga Ay, kano di ka mamatay, adakan ka. Parikot ko ayaday ta. Damdamagak nga raw. Gaputan no umadani kayo nagsinyaw. Rugyan yun ti agisagana kadagiti requirements yaw. Asino ayatin ang ibaga, senyora kaun? Ubingak pa'y kwaraw. Di mo man ipapilay, kaya't mo abumakitak adagaws, Kuhan timbagak akasta. Ti bagbagak laeng. Isagana yung dagiti requirements yaw. Ha? Panawan ka man langan. Makauma kayaw. Day tala senyor ti bagbagayo akanayaw. Nagdanigat akasarsarita ni Nana Tuyang tataba daw. Tapay ka, day. Damdamagak no mano ti tawon na. Tano umadanin nga agsinyaw. Isagana ng dagiti requirements na. Tapno agsok pain inton sumaruno atawain. Amumutin ni Nana Matuyang ko araw. Di na kaya't amaawagan itinana, winulula. Dahil senyor tulaki din. Hanggang sayang jay sukpin na ko ma. Ala, tapadasik to akasarita. Huwag man tataba daw. Sayang ngamin na talaga day jay. Ay, katwin na. Sayang nga talaga. Tuyang, mano ka di itan titawin mo? 35. Apay. Na, 35. Na, tagkatawa. Mga lakakidi ka dagiti ka sa pulan. Tapno ag-apply ka iti senyor. Apay aya, apabaketin nakbadaw. Apay, kayat mo amabalo ka adagaws. Tapno mga sawa ka manan iti sa balay, ha? Amom nga minti senyor. Adda jay kunada asok pain. Isu nga wan ti dakis na no ag-apply ka. Isu adi mo apapain no adan to ti mga wagking ka iti lula wenno nana. Adda maawat ko nam? Wain, ngumala. Ibabampay ti tawon mau. Uray ibagampay asa nga pulaw. Awan ti parikot iti dayta. Waraw, 65 ti tawon ka. I-apply na kun iti ibagbagam asinyaw. 65? Wun, ayan na nga ijay ko nam asok pain. Ay, kunak man no 35 mo, manang. 65 nga road. Sikat ti mangibagbaga kanyak nga agaplayak iti senyor. Iso asigi man ko araw. I-apply nakman tapno addan tumaawat ko inton bigat. Ha? Ay, so nakaskarina nana. Surutin tayo at iprosisaw. Ay! Makapabwisit kayo mag. Itaas 65 ti kunak atawon kaw. Diyo asik aswang. Idi 35 pilitin na. Ay saan kayo amaw awatan? Lechay! Yay!
Ay, apay, anyat katawaam kwaraw. Ha? Unay ni nanatuyang anday. Apay nga rod. Ide, di na kaya timawagan ni tinana. Gaputasan ka nubay abakit. Ang amita, kunana mo to na 65 ti tahun na. Anya. Unantay, gaputan na amuanan nga dasok pinti sinyaw. Kalat mo to nga to na ti tahun na. Ay, una yan ni Marituyang. Tidakas na. Agunget pa'y kanyak. Tadyak kano ikang kano dagiti bagbagana. Ala, inton kasarita na kamanen, ibagam amasapul asuruten na ti umno a proseso, tapno maawatan na. Unantay, ipakawat kung tumanay. Buisit kit di dagita akaro ba? Na, tanya ti pagpupungtutan. Idi ko nak a 35 ti taon kaw, kasta unay ti sauda. Itangay bagak a 65 ti taon kaw. Ayan na nga jay kunada a maawat kaw. Ha? Leno lokaw. Apay nga katawa kasi kabadong. Iso malagayam ako na ma 65 ti taon mau. Gapulang iti sokpeng. Ay, natuyang urayam Oho, di ko namkit day. Awan ser-serbina day ta programa. Pel-pel yan dati ikikanda. Kat day to'y mat kuwaraw. Isaw ti mangibagbaga idi kanyak. Ama panak agaplay. Ita, dinak mangarod tulungan. Ay, natuyang saan akaskarina dayta. Surutin tayo ati prosesaw. Yamain, adati proseso na dayta. Ti imbaga idiking kanikwaraw kit rugyamon nga isagana dagiti requirements mau. Kun may sa, di mo nga min iliblibak ti tawon mo Ta di mo mailibak ti tawon mau. Oho, awan ki di ti sir-serbi dagita at tao Ay na, unak manengking katuyang. Di ka agdardaras. Surutin tayo ti legal a prosesaw. Nga putasaan nga automatic nga agsokpin ka. Ay nanatoyang. Urayom ti legal a proseso. Di kag dardaras, gaputa amin abanag. Saan amaala iti dinadaras? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.